Kalle, hur gammal är du? 3. Vet du vem Jamie Oliver är? Nej. Vem är det då? Han flyger. Och han hoppar. Han skrämmer någon. Hur då? Vet du vem Jamie Oliver är? Vad sa du? Menar du en köttätare? Säkert är han TV Spiderman eller Superman eller Batman. Men han kan laga torn, ett hus, han kan laga Eiffeltårnet. Jamie Oliver är kapten på ett omskip. Tiedättekö te kuka on Jamie Oliver? Se on poika, semmoinen, joka haistaa mitä se löytää. Se laittaa yksi luokaseen, jossa laittaa luokas on pieni poika. Ja se pitäisi olla kotona siksi, että hän ei sitten jäähdy ulkona kylmää on. Minkälaista ruokaa se tekee? Se laittaa semmoista banaania, se laittaa sinne sisään ja kepsuttia. Jos Pekku kaikki syö, niin sitten siitä voi tulla oksennus. Vad tycker du om att Jamie Oliver ska göra mat för Scandic Hotel? Oliver Ja. ska göra vadå? Vet du vem Jamie Oliver är? Han jobbar med datorer. Bara gå runt och slappa. Jamie Oliver. Han är... Jag vet inte. Hem du går i li och fjäll. En vinterdag, en sommarkväll. Han ser vackert ut. Möter du land och trävargets prakt. Jamie Oliver är en flodhäst. Vet du vem Jamie Oliver är? Tänk. Han är orange och gul. Mitäs mieltä sä oot siitä, että Jamie Oliver on tehnyt tänne hotelliin, missä me ollaan, niin lapsia varten semmoisen ihan oman ruokalistan? No, se mua kiinnostaa sitä. Tiedätkö, kuka se Jamie Oliver on? Sikaa. Mä saatan leikit sanoa. Se tekisi mudasta ruokaa. Miltä se näyttäisi? Se näyttäisi ällöttävältä, jos siinä olisi maatuta. Minkäs väristä se on? Mä oon kyllä löytänyt kostemaidonkin. Vet du vem Jamie Oliver är? Ja. Vem är han då? Jag säljer en drake och frågedrake. Men vet du vem Jamie Oliver är? Drake. Ja. Vad gör Jamie Oliver? Så här med vingar och bjuder eld och långa tungar. Du? Hur gammal är du? 4 år. 4 år? Har du hört om Jamie Oliver? Ja, det är svårt att förklara. Kan du föreställa dig vem han är? Det vet jag inte. Hvad synes du om, at han skal komme til Scandic? Så tror jag att det vill bli ballad. Mitä mieltä olette semmoisesta asiasta, että Jamie Oliver on tehnyt semmoisen ruokalistan lapsia varten tänne Scandic Hotelliin? Tänne hotelliin, missä me ollaan nyt.
Tiedättekö te, kuka on Jamie Oliver? Ei me muisteta. Ei niin. No arvatkaa, kuka se voisi olla. No, miltä se voisi näyttää? No. No. Ananas. Miltä muuta se voisi näyttää kuin ananaksella? What do you look like pineapple? Ja. Ved du, hvem Jamie Oliver er? Hvad synes du om, at Jamie Oliver skal komme og lave mad her på Scandic Hotel? Du Maria, hvor gammel var du igjen? 4 år. Hva synes du om at Jamie Oliver skal gjøre en barnemeny på Scandic? Det er som der er de gamle sygte. Og den er lei seg der, altså. Og nå er den også Vet du hvem Jamie Oliver er? kanskje rask. Mitä sä ajattelet semmoisesta asiasta, kun semmoinen Jamie Oliver on suunnitellut lasten ruokalistan tänne Scandic Hotelliin? En mä tiedä. Tiedätkö kuka se Jamie Oliver on? No. No tiedätkö mitä se Jamie Oliver tekee? Se tekee semmosia hippiä semmoisella yhdellä keltaisella pyörällä trampoliinilla. Miltä se näyttää, kun se hyppii? Ja sillä on vähän hassuran näköinen häntä. Se on semmonen niin vaihtainen. Tää niinku se koljuu siinä. Silleen krrrr. Miltä se näyttää? Kerro mulle vähän. Ei se oikein näytä millekään, mä oikein muista. Se on vähän tumma niinku tästä. Täältä. Ved du, hvem Jamie Oliver er? Det ved jeg ikke. Hvem tror du, han er? Hvordan tror du, han ser ud? Ja, jeg har set derhjemme. Så pludselig så skræmmede han mig, og jeg åbnede øjnene. Og så kaldte jeg på min far, og det var ikke jo min far, det var Avi. Og Avis far. Hvad gjorde han så? Så smed han det væk, og det dumme. Og det var rigtig sejt. Og det må man ikke, man må ikke skræmme nogle børn. Hvad synes du om, at Jamie Oliver han skal lave mad her på Scandic Hotel? Spiser han jer to? Spiser han jer? Og hvad gør han så med os? Han ser jer over. Og spiser jeg bare. Han døder jer, og så spiser, og så derover så spiser. Ved du, hvem Jamie Oliver er? Han styrer banditter. Han er sort pistol. Du er en sort pistol. Han er ikke noget til værd. Og så er der nogen, der er en kniv eller noget andet, eller sabler. Eller 20 sabler. Så arbejder han med vindmøller. Kan han lave mad? Nej,